Sibitari ya Nyambene level 4 yugite ni kwamukira na gutungatira aje baraba kwijana kandi cia SHA bunene wa mantu jo tungata sibitari ne waruga kandi je barabonde bareta kuringana na buraba aciandikithite ni bagutungatirwa na gutikyo kingi bakwendeka kurira ruga rutingugi bamwingi na kinyanto kiumbe bonde ni bakwamukira tungata bubu akiurianto guciandikithia Dennis Mugendi na gutwachi onkuruke. Kenya baba ingi ni bakurangika ni ntuma mubango jumweru jwa utungata bogimaji wa kandi ya SHA kana chief yure kiti kuletwa na thirikari Antonia kandi iria itwire ya NHIF tukinyete sibitari ni Nyambere bofo mushine mawa murungamiri urigitani kadiri mwiti ari twathira SHA ni gutumika sibitari neji bunka kimwajie kana uria kwenda utungata bogima ethirwe andikithitwe na ririte kandi marija o kimweri mwanka igitenere antuku ya utungata twanda SHA itukona na ndinirambiririe gwita ngugi na kiria gikorua muno ikwithirwa mtu registered wethero ciandikithitie na apart from go ciandikithia ki ukethera nyago no kumba kuria premium sira tugitana kimeru mari mweri so ukethera we up to date ukethera we kariure no kumba utetheka so registration wethero wenyo na premiums ciaku ukiriaga kana go ciandikithia kana kurio mari ijo ja mweri na mari different nonto according to SHA reg weta kwibiba gweta means testing. So iria bakwethera bena cio mtu ariria depending na ora cie categorized creating ngugi bathirikari na kinya baria batiandikitwe civil servants baraba andiki employers bena employers baraba andikite thari bathirikari kinyabo nonto bau nabo ibakurirwa premium ciu kana marijo ja mweri na be registered so nyabo bomba kwethera baki benefit ibati kwethera be class kira kibeki ku benefit ndene ya SHA. So nya last week we had one uria turikitie ku discharge na criteria we SHA. Then kwena barabati under civil servants na boy self-employed. So for the self-employed kinyabo bakethera ba registered na number 1 na SHA. Then number 2 bakethera bakiriaga marija o mweri jauja premium si bati kwethera ikiriagwa kenda bomba gutetheka na sibitari kinyayomba gucokerwe yu. So kinyabo ibakumba gutetheka. Then the other category under 18. So under 18 ni ora gukaraga just like the normal NHIF ora ere inyayo SHA ukethera we under 18 no batikwethera we na guardian kana parent oku na nyawe ethero registered na ekirete the dependents now those that are under 18 no kiriagirwa premium ciu kana marija uja batikwethera jere agwa then nyago you stand to benefit no batikwethera itetheka na sibitari ta ije kana ingi na ario gwita. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o maua, kaunti ya Meru.